IFM News. Palengke Report. Naimbaga-bigat Idol Bernard, thank God Morning. it's Friday, mauding alaw iti Enero. Ket saan kabet apaudi digdi presyo ti magatang kagronaan ti Baguio vegetables tayo itata. Dito ilawag City Commercial Complex ket ada inot a panaglaka iti presyo. Dagitoy una entiman dati repolyo nagtalinad pa lang iti 60 pesos per kilo. Ngayon dati carrots and apple limaka na dati 200 pesos per kilo tatan 150 per kilo. Sa runon med dati broccoli na dati nga bagatang mo iti 250 per kilo itatan 200 pesos per kilo. Cauliflower, 120 pesos per kilo dati, tatan 80 pesos per kilo. Dati met Baguio beans, dati met nga 240 per kilo, tatan 200 pesos per kilo. Sayote, magatang mo itatan, 60 pesos per kilo, dati nga 80 pesos per kilo. Patatas, dati nga 200 pesos per kilo, itatan 150 pesos per kilo. Ditay bell pepper, dakil iti limakana, dati nga 800 pesos per kilo, dati nga report tayo, itatan 200 pesos per kilo. Ditay lettuce, 400 pesos per kilo, limakan 200 pesos per kilo. Ditay meta Taiwan pechay, dati magatang mo iti 300 pesos per kilo, itatan 200 pesos per kilo. Celery, dati nga 300 pesos per kilo, itatan 200 pesos per kilo. Baguio beans, 200 pesos per kilo, lima ka pa yan. Sweet peas na chicharo, dati magatang mo iti 800 pesos per kilo, itatan 600 pesos per kilo. Chinese pechay, 100 pesos per kilo, lima kan. Pipino, 150 pesos per kilo. Detibet radish, lima ka pa yan, 160 pesos per kilo. Kandatay Chinese pechay, dati magatang mo iti 120 pesos per kilo, itatan 100 pesos per kilo. Dahita pa ilaing, Idol Bernard, ti latest update tayo, ti presyo, ti Baguio vegetables, manipod dito itiyandaan, ti luwag, para iti price watch tayo, iti Palengke Report. Dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Maraming salamat, Idol Joey C. sa iyong Palengke Report.